Mizo Car Bazaar YouTube channel Lalpale Mizo Car Bazaar YouTube channel clear to te chibai levek kule hey tun tum video chuanin Mahabaleshwar MTech distributor bit kan nei dona chumi kan chat ven video chu karon upload le dona nia kan video te top thlenga men thlir sak turin kan som hal cheu hey MTech factory kha kan Tlawh kha nia kan video ma salama khan factory kan Tlawh zo nu lama hian ti hian factory pona hian basin milo ngak le mi ba sai ngan lon le tham thamanga he ka thian te ho nen hian hi Indiaram state sang ka thian te ho an lo ni ta ni ka ti to kha ani ho nen hian ba sa kan chong lenga ti chuan Mahabaleshwar distributor mit nei turin kan tlan le wang don ni an kong te thakho maya om ve thin khop maya building nal tak te lo oma Mumbai in base ho company chuanin Pune a hian factory an lo nei de ve ka lo nia Mizoram ka lo mu kan le ka lo mer thiat to thin nil kamal tiang chi te Maruti Suzuki ti te Tata ti te Hyundai ti te le motor plant sang hi he ta hian factory an lo nei ve ka ni highway kong si ra hian restaurant tak lo om thina ta hian in non veg pure restaurant an tia ta hian thil an ele don ni ka thian ten ni introduction ten pe ve mol ma sen o chu kan tilang lo mai nge an ni ka roommate ten nia ngai ve hle mai mian duat thiam box ya ti hian vai cho ve le phot mayang so ti lama sonin kan pu te ho kan MTech director te ho win thilan ve mek boka ti so hetlai restaurant pum pu hi kan buka ti hian kan ele noi mai don ni hi thil kan zo chu ta hian kan ding khothong le vela chon he ta hian in chocolate pan ve chin ro min te mouth fresh ratan kuwa te han ve ta tui ve pian maya ti chuan kan tlan le ta wanga lai kan hu thei chin zong hi paragliding an ti na hun vel te nia kan wai ve chak khop me wai tura soidu kan nia ama ro chu kan hun man dan le kan hun nei dan in 90 ta si lo kan wai man don ta lo ani tiang kong to ni vai hlaving ngai thlak tir char pal te vel te ngai thatuan jak ani hian kan kalna tur hun ber distributor mit kan nei na tur hun ber the farm te nia hi Mahabaleshwar a chuan kan thleng ta tin a hian thil min surprise tu de mai pakhat oma Pune tanga hlavang ne kan la tlan wanga chi chung chuanin khua a hian Mizo staff an lo om reng maya Thawk Mizo som pathum lai mai lo omani ome chung som pathum mo chuan service thatak mai lo pe a tin hetlai huna hian in Mizo aron kal ngai reng lo an tia chu an nikhwal dei ma sakbar ka lo ni ani oma an nampui an chipui jinga chuan chuan ni pon lo ma ke ni po kan lom khop mai tin activities sang he resort hian ti thei ania hiking te le cycling han ti thei turang chi te tin an resort hian in swimming pool te hall te tin restaurant te spa te engkiman nei veka hian kan Mizo staff ten min han hruaya kan room tu te min an ko mua an chunga po kalom le mai ka chuang le mai ti hian Mizo ni ta kan mu mek poi Mizo tho ani hi hian mi som pathum lai mai na lo thoka tin mi pali daron kalbel le don an ti boka hetlai resort ho nei tu te kan back wall vel china engatinge Mizo staff in wanga ve kan tia Mizo staff te hian an ti theina tur ko nga chuan service thatak an lo pe thina ni ti hi min thrila tin Mizo te hi atlang puin Mizoram kan nom hi chuanin kan chhel lo khop maya ama roju discipline om theina huna le thei top chu angai na huna na nai chuan thei top ka lo chhuwa ve thei fu mai zela chuan kan thalai te point tian thei top chuan shom po poisa loin man in lum kalsanin na thukin tiang lai hunan lo oma chuang ani tian kan in dress fel to boka do hotel kan thleng deuh chia kan ti fel fai zunga kan ti fel fai zo to nuwa hall lama distributor mit nei tura chhole hal tur kan ni wangin hei hun kan nei tai dam khop mai ti chuan kan Mizo staff fel tak ten hall om na mun tur te minan ka ko mu le don na minan kai soi le don ni hi an hall hi mi room chung bera hen oma di oma elevator in kan chhawanga ti chuan in hetlai huna hen spa te pon nei di oma hei spa te pon do tara chuan in game zone ti te po ma game singing mo khel tu te pom ni mai thei swimming pool te po fresh thakop mai khu film kak maya nom mele tu light and lighting te po thakop mai khu chuan khu kan thian te pon thla ten level don ni khu tlai si ra khuan chuan ke ni kan lo han chhawanga view pon nuam rem khop mai hetlai resort nuam tak ani the farm ti ni a Pune takan kan tlan wanga Dakar nga ve lai kan tan le ni la khop mai he ko hi chuanin ani kan chhawanga nal hlom khop mai a suit le tai nen ready to hlom khop mai a distributor mit
kan kal don ani kan elevator kan chawanga chunga kianin hall lo om le don ani oma chuanin kan chawanga hei hall chu kan lo thleng chho le ta ni banner ten lo tar to tin projector screen te han lo tar to MTech dress code for your vehicle distributor meet Mahabaleshwar tin lo tara gen chuhal thap to kai ni chu trainer la thleng lo boka so in ready to hlom khop mai training sound check kan lo nei ya training briefing ten lo nei ya training thla ten lo la mola khai nal kanin ti hlom boka anuam kan ti hle mai selfie na sa ni he po ti hanin presentation ka tur te po no ma tin na trainer on thleng dal vele zel boka hi state changa MTech zuar tu te in khom do na distributor meet kan mang do na ni hi. Vehicles are more than just a mode of transport, it's a way of life. The dress code for your vehicle. Presentation le thil tool tang ten ti zo to hu chuan in Maharashtra culture ini ni ti buan harin ba ti le khum te ti do na ni ma ni ang ko chu ka ni ba ti ra ni chu buan ni ti ke don di Maharashtra culture ani ya ti ani ngai ti ka le ngai su dang dong te ni ba ti le chu na ti state tang kal te lâu chơi môi anh tay sợ anh thì lâu welcome về liền chứ thì cho nên Bangalore ni se car matrix tin oma tin Navali Enterprise ti ten oma SP Auto Accessories ti ten om leta tin Madhya Pradesh chuan indoor the one motors ti ten om vele boka tin Mumbai hian Dahisar ti te Nagpura Gupta Motors ti te Pune te Sri Enterprise te Pimpri te ponoma Aurangabad te Nasik le Sangli te ponoma ni tin Odisha te Bhubaneswar Pokar Junction tin om vele tin Jaipur Car Matrix om vele boka ni tin Jharkhand te po Balaji Traders kan nei le tin Hyderabad te po Classic Motors ti te pon om vele tin Chennai te MTech Factory Outlet Thanpa bi khumkhum kan nei boka tin Agra po Dolphin Enterprise kan nei le boka Siliguri New Maruti Collection ti te kan nei le boka tin Visakhapatnam te po Swami Auto Exist ti kan nei le ta Guwahati la ni se Kamakhya Distributor ti kan nei le ta tin Raipur la Aman Motors ti oma Ahmedabad ta Paraswa Enterprise tin om vele boka Surat la ni se Music and Sound ti oma Kollam ni se Planet Trading tin om vele boka ni ti hian khoi huna po India ram state sang hian kalpo ni la thian te ka nei taringot maya tin an khuwa boina tokin amo i damdoi la mai en kol ngai ten lo zin tai la khoi huna po han kalila ti hian min pui chak em thian te le min pui se me lo tur thian kan nei taringot maya tin WhatsApp group te kan siama ti hian in India ram state sang khopui sang a hian in mail shriat le thian ka juk siama ni taringot maya chuma chon he distributor mi thi ka tan chon a hlu mema ro pui ka tia phu lo po ka intia tin ka kalpui te hui million tak sumdong lian tak ten lo ni an ni tang hian zir tu tam tak ka nei boka tian thian angin min ena min ngai na derve mema kumlama ni se an fa terwal lek kani si wangin now en takhen min ena min duat mema an kianga in thiar na le in en san te po ommi loin min kom bor te hian MTech product min dor tu zong tele MTech min zor chon sak tu zong district sang mi te aizol dor sang mi te awangin tiang ka phu lo mal somna ka donga in chung hen ka lom tak zet ani MTech hian distributor hi i somli chuang te zet mai India ram hena ania chu an thanem khop me state tin hi an tuam deuh vek ani chu Nagpura te Pune te Pimpri te Aurangabad te Nasik te Sangli te tikhanin Maharashtra state arungot po hianin distributor engemaw zat an oma tikhan i Karnataka te niamo West Bengal te mo Tamil Nadu te niamo Andhra Pradesh Assam Chhattisgarh Gujarat Kerala khoi huna po khan distributor an nei vek maya tin kan thei ang tok to ka YouTube channel kan lo ran ve ram te Instagram ma reels le post ve kan an siam thin te le Facebook te le social media kan activities sang te wang hianin company lam hi an lo lom ve em lo nia ka be sei phak le karin nimi alo shilo na po ommi alawin awat te minan hlan thut maya kan chunga an lom zia te han tilang vea phulo kai ti boxia ka lom boxia awat te distributor pathumin kan dongani India ram hain distributor somli chuang zet men oma chung zinga chuan pathum thlan chua kan oma chung pathum thlan chua zinga te chuan kan tel ve hi alania ro pui in amak boxia anuam boxia chuan MTech distributor hi sip ni hi aro pui in anuamin ka in chuang ve veng ani chuan MTech zuar du zong te pon meron bezel ula
WhatsApp te po meron be ula in du hun huna biak thein in tang kanom reng dor ni taken him, we never took him seriously. Till the time me and Nadeem, we went to Aizawl, Mizoram. And you will not believe, Mizoram airport is a very small airport. We landed in Mizoram airport. Not as small as Pune airport, but it is smaller. So when we landed in Mizoram airport, there are some formalities for the guests who are coming from the other states. I don't know why, but then we are in India, but then there are some formalities. So after completing the formalities, we went outside the airport and we were pleasantly shocked and surprised to see number of MTech products on number of vehicles. And that was such a pleasant surprise. लगा कुछ किया है बॉस, यानी कंपनी चालू की, पैसा कमाना ये सब अलग, लेकिन जब मिजोरम जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, मिजोरम मुझे लगता है कि मिजोरम से आप लोगों को अगर मैप पे बताओ ये मिजोरम कहाँ है तो आप में से 90% लोग तो नहीं बता पाएंगे कि दिस इज मिजोरम, यानी हमको मालूम भी नहीं मिजोरम कहाँ पे. एंड आई फील मिजोरम इज आई थिंक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये देश भी मिजोरम से हमसे यानी पुणे से distance wise closer right. Mizoram is that far, and I am really happy and proud for this boy who is a very young boy, Tlawh and his sister Kim, both of them doing this business, this MTech business fantastically in Aizawl, not only in Aizawl, in all over Mizoram, and we want to honor you with a small medal, Mr. Tlawh, for taking MTech to the border and the corner of India. And we are really happy and proud of it. I request Nanda sir to come ahead to hand over this trophy to him. heng phu lo choi moina awat kanan don zong zong te po hi ke ni thil ti thei ani mi alowa na thok thei tura damna le hrisel lamin petu pathian he na kan lom na zong zong omse tin heng awat kan don theina na mi poimo tak tak MTech product min zor sak tu zong zong te le tin MTech product min dor tu zong zong te le kan hena tanga sub dealer la zong zong te wangin e awat ta poi dong thei kan nia in chunga in zavai chunga le pathian chunga kalom em ani tin tuna kan hu me ki Bangalore mi car matrix nei tu ani vele thunga ani hian awat adong vele thunga tin Mumbai lama kan dealer pakhatin awat adong vele boka ti chuan kan zavain Indiaram puma distributor somli chuang zinga mi pathumin awat kan dong ta ani kan lom hle nei ke ni po lom man te minan than zo hian thu soina hun te minan te velia MTech chunga kan lom zia te tin MTech hirin ngam company ani zia te le MTech ta na kan din reng tur thu te kan soi ve han lom ve phop mai tuna kan hume ki car matrix Bangalore nei tunu papita surana ania ani po hi apasale na boro san nu aman business take up in MTech thataka akal pui the bangin awat andong vele ani hi स्पेयर पार्ट्स और ज्यादातर दुकानों के नाम होते थे आनंद मोटर्स स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, कल रात से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. कुछ असुविधा आपको कल रात को या आज हुई है तो उसके लिए वी आर सॉरी फॉर दैट. And I think we should enjoy the meeting kan zo felta te chuan photo session te nei le turan ti leta chuan Maharashtra culture rina hanin choi moi thin nang chi lukhum le wan ba te nen thla kan la ho le don ni hi Mizo Car Bazaar YouTube channel lalpa le everybody yes anuam kan ti hle maya thla te kan la ho jei maya photo session te kan nei zo to nu chuan e tama hian ka chang lampang nan boi pui ve le don dio ma ka chang lampang he chu he so zar zar tak kan he thang le zar zar me don ni ta hian mi zo nu la me thak me ga phla me ya kan til ni kalom le to ke pa me zo mu the nau he mo chun ni sa na ka lo theng nak tu ka kan ho leang nia tap to tu chun ni tu thoi me thil khe them Rose Mahabaleshwar ni. Itu sarsen wadi machinnya. Itu tui dengan tui. Jadi tu ko swat to thau me tu ya han thi lan dang ni dia han pizza. ale Jadi jira pulau. Hey vegetarian hau mo. Hey
sunny. Sunny is soup. Soup. It's clear soup. Clear soup mà. Starter very. Starter dulu lam turun vele poka. Nama po kau ra lam pang ten yang cuba kasi tiang kasi lah guys. Itu main salad lam pang ten yang ti vele don di. Green salad yang kita tak vele don di. Hey kan misal Thalaiten nalau thoka kasuang le mai. Di Thalaiten ke sarang ye. Itu mahian ini kan kalvena si poni lo mele heta tam tilli su. Ka thang la pang hi bei phot mai yang. Ti chuan man mo bia lo wa zam ria te kanan ei zo to nu chuan an valu pa berin e khai lamin thai ang miang an tia chol tui ning zu nen hei ring lo mi te an ni boka ni hi chu hianin lam hoina ten tia choi hoina ten tia an bei ve na sakho me an hlim ani amaro chu tu ma hi han lu hai boi de ule om dan pa ngai lo de wan om chuang lo wa lim ta ke ten hun an manga anua man ti khop ne. Yes, cheers. Kau sekarang pui venge. Tu saya ni, Mizoram kan play sekarang Mizoram lama kan ni. So tu Mizoram so. Mizoram lama tu sampai Mizoram. Mizoram cuma ni, dia pun hal yang cuma ni loh. Nice, nice. Kita ngomoi kiri na hari lungan tiada mo. Cutia company ni rupa berina. Lai chuột puin share ho mu me ngan ti tak si a chuan lu kai to deu nuam ti to ho si chuan lam tamuk buk mai le he lam pon thiam ngang we he kong na po ne ngai luang mai an di an ke che le an ban phar te kim mai dika tin lam hi an culture bacterial tlatani wangin an ne pon ne so le me balle ten ti an la play sang hi YouTube a hi copyright om don wangin ka ron ti lang thei lo khai chal sai te pon ti pon ni mai thei ni he an ke che dika an thiam na ro khai hey pui takani anua man tia tin anin po mai box ya atim om ani ti hian zan khwa de thoin lim zan kan manga he zan na chu an lamin kan than te pot na sange mai hetia patling han lam hu chem mai chu tul mun le ka ti ril ru mek lai na ma or chu lo tul na sai na lo ngai poi mo na sa mai lo nia atu ka chu kan in po ta hle ni lam hu सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूँ दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में पल पल दिल के पास atuk jing alo nia ti chuan mtek distributor ho zong chu un lau chung kuang mai ngin ka lewin nel to kan lewin ngai ta em mai ni ti hian bus in miron lam le do na kan resort atang hian bus in chana huan te strawberry huan te kan Tlawh le do na ni oma chumi kan nga chung chon hian hotel valley le resort valley kan an clear kwal le zoi nga khi ni zana kan an be chiam na mun kha hol kha nia anoi hi room te nia tian chiang ten an thut theina turte ei bia thuan in hlan mol theina turte swimming pool kota ten lo omani hi chuan hotel kan lo chhuasan don ta kan Mizo staff train po ka wen bye thei don ta ni hi an ngai om rum mai don lo male bye 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 te leve bye review thare ka sia ta yes kalyan khatichin kha mtek distributor meet Mahabaleshwar kan man na le kan hun man dan zong te karon tilan thei chu han le phot mai se kan video te atop thlenga melo thir sak thina wangin kan loma tin hemizo hianin basa hian kan kalanga bas hianin chana huan te strawberry huan te minla fan pui le do na chung video te po chu next aron tilan kan tumanga kan next video te
ilong hule theinan le kan zawai kan hule theinan kan channel te min subscribe turin kan som cheu ni in zawai in mangtha mutui ule